President Trump warning the Iranian regime that it will hit them very hard if Iran doesn't come to the table and strike a deal to end the war. Trump says those strikes could happen as soon as this weekend. And Trump's renewed threat comes as Iran has launched a new wave of attacks against U.S. military bases in the Middle East. The U.S. military, in response, maintaining that naval blockade against Iranian ships. CENTCOM says so far they have redirected 30 vessels. Meanwhile, Iran is threatening to attack U.S. and Israeli energy infrastructure if the U.S. launches that next round of strikes. And this morning, the U.S. Embassy in Jerusalem says U.S. citizens in the region should consider leaving. Alex Hogan is in Bridgewater, New Jersey with more. Alex. كم تريوا زلهم زي حدا كابتي مجمريا سلام تخطاتلتنا زي channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمريتنايو تزرباتي فيديو سي اسم بيدني مثلا ندرو سلام طغمان كم زرس اجيرني نايلو مارستي من البات نعاقاتكم سلدي تخطاتلكم مخم قاليلكم حديركم تكونوا مرانا دارقا بزح تشاغيلي حديرا نيري مغنياتو بزح صحفات دوت زنبري امريكا اسي كبي دبداب كتكايد كم تخل زنبرتي زنقر نيرو سو انت واحد لو مخي قبروا محدارهم كم عاب نقر كراي خلي متى سفيه متكعتي امنتاي اب تحت قرصنا ايران زوتو كوري اب تحت قرصنا ايران ناي باور بلانتس ديو ناي انرجي انفراستراكشر ديو ناي كيميكال انفراستراكشر دي نخلو زت كوري كبيد متكعت قبروا مخانم ينقر نيرو and I was like إيران دما بمنقدي تركنا ترك فوري منستر كمون بمنقدي باكستان بتناي فيلد مارشال غيرو مال اقتصادي دولة نيرو نابيران زخونا نجر إتكم كتب تقول تخونكم ويجرا نجر دليتات نقطة مالو تخون انتو دايكوينكم كبي دبداب كنا كايدنا لما إيران كا تقبروا قبروا لك كعتا تقبروا قد ما لسالوا كابات برتع قبر ملسي أبتن هجرات خليج ويونا بتدخل ربحاتكم أبزوبا زلو إن كل لاين إسرائيل حويسكا كنقبر مخانا كابع جهن نقرأكم نفتلو بو منتر دما درو صحفات كوتس جمير نيرو أب هجرات خليج كبيت حدا قاك كم زغل مهناتو إيران كل جينات تحت غرصناتهم أسرار حناتو فحز بالليو انتو واحد ولاني باور بلانت سندحري ما منجو حال الكتريك هريم كا ما يبي بزح يزلهم صم كل كتما كل هجر بحدا سرق عليه كونن فليتو امريكا هم خبروهم كم زفلتو كم زقوا خبروهم كم زغلوا فليتهم فحفح بالويز بعد سلازي انا بحكي نتكبابي نتزوبا نتكون تزكاتل اي بحق كبيت نغرينير الجو انت ودين بلا لنا ستيل تي دبنا كم زلو يزنقر زلو درو امريكا ناتا زيغاتا تبكالي ابزي ما كلام مبرق زلو ملغتا محلالي فهم زلاي نقر. Embassies across the Middle East have warned their citizens to be prepared for unforeseen escalation, urging them to be ready to leave the region if the situation intensifies. It comes a day after the US president threatened to hit Iran very hard. On Friday, Donald Trump also said that he was losing faith in talks with Iran, accusing Tehran of lies and misinterpretation. Well, Mike Hanna is following developments from Washington, D.C. أجي حارة كابتي لنكأنا دونالد ترامب دما ندادكوس خلو زغني مالتيو كبيد متكعتي قبل الإيران كقبرو مخانوميو كبيد متكعتي انتاي مالتيو بتخالو تقبرو زنبركم سي قليل ديو قينو زقول ميسايلات تكوسن زهر من زنبرخة قليل ديو تقريبا كا so pretty much أزيو كبيد نجار كنجبرينا زبل بروباغندا ونس تحوسو كتبل تخليها كبيد جغني مفراريك علاتي تقوم غنيم يوم سلازي زل مالت نكهرمو أمريكا نخدبدبو أسوار سقم يبلومن نفسه نخد كلاغلي شكر كوينوهم زلن بر مدبدبا أسوار بعينة لنا بهالتي ولا تتودي له زبال زلابتي هاي اوفنسيف بغلي لكت كو خولي من دين مدبداب نمكل خالقن زاكل أسوار يلن سلازي بزح متنقطع نامس دونالد ترامب نزو سانه زخوز زبال نيرو بزحت عزبت دما بفلاي دما مرحتنا ما كلام مبرا ولا ون حزبنا ما كلام مبرا بفلاي هجرات خليج مالتيو بعبد الرجاء نزو قداي تطو نخبلو بزح كم زفتنو ناي سعودية وراس عرات ويون محمد بن سلمان ناب دونالد ترامب تويلو ون رقيبو خمسة نبري ترقيبهم خمسة نبرو زجلس حبريتاو نالو مسجزية كله كواتسيو بزخونه أب أزيو حدا جنيا درجة تبتشيني رزق قداي سبوا نجار دونالد ترامب كي جبران محداريو this is already a good sign تويتر صحيح في اللهن رينا جن
ብዙሓት ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ንኻምንዎ ይሽገሩ ኣለዉ እዮም so ብዘይ ኩናት ጠጠው ክብል ዝኽእል ኣይመስልኒ ዘሎ እዩ ዝበሃል ብዘይ ኩናሲ ክዕገስ ዝኽእል ኣይመስልኒ ዘሎ እንታይ ዓይነት ኩናት ክካየድ ይኽእል እያ ዘላታ ዘረባ ሕጂ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክገብር ይኽእል ጅኒ ዜጋታት ናታ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዉ ንዝኾነ ይኹን ኤስካሌሽን ድልዋት ክኾኑ ከም ዘለዎም እቲ ኩናት ክበላሾ ከም ዝኽእል እሞ ክዳለዉ ከም ዘለዎም ነጊሮሞም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዓይነት ምድላው እዩ ኣብ ክንደይ ግዜ እዮም ክዳለዉ ዘለዎም ብሕጂ ክረአ ግን it's already something ኣሰንባዲ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ሓቂ ንምዝራብ ዘሰንብድ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና and yeah this is going to be very interesting to watch نحن لما نخلنا تخططنا كنبكم كم فتنين نغز Fighter aircraft on his social media page, but had no comment what the pictures meant. We simply do not know. President Trump has been at his estate in Bedminster, New Jersey, and unusually a lid was called in the early morning before 10 o'clock, which means that the president will not be leaving that particular location. We did hear from President Trump Friday, in which at a cabinet meeting in Camp David, he said that he will be hitting Iran hard, speaking in the future tense. But we've had no tangible indication that this is in fact going to be the case. The normal indicators, well, for example, the US Air Force Base in the United Kingdom, where its B-1 bombers are based, there's been no reports of any unusual activity there. There are some 20 B-1 bombers at that base in Gloucester. Now, that is all the total number of B-1 aircraft that the US have available at any given moment. حجي كم تريود لهم كمزي expensive bluff ببزح من قد ما كفرار هندي تهديد كجبر كايدة لندي دونالد ترامب زانا زحلفت زبلكم زلوا هجن بزح نجارات يزرعين يروح هذا أبايتا دونالد ترامب مواز وسين الله زجبر أنت جبر يسلطين إيران ما دومينيت نجبر تتخيد الله نت تمبونيت وكينات كنترول نجبرته نارسونته ناس فحطوا تخيد الله إيران لذي أمريكا نزقوا دايزي كتقبلوا أي تخلنيا ويمكن تقبلوا كبير يبلونيرو بتخيل من قد ما ولا ونكوتس عند حرقينه حنتن كبادن ما تقعد غيرو كوتس خلاله زبلون له قال نجر اريو قال نجر هريم عنيو قال نجر غيرو كوتس زلون برسويل عند حروزيو عبس عرتنا امريكا سلازرغاغص نا امريكا غدا امبر طعامي كونن يمزول زلو على كل دما تيك عندهم تقال زلنا اسرائيل نعبي متقعتي تدالينا لنا زبل صحفاوت امنيرو مالتي امريكا تحرميا كم غبر ملس دما ايران نابانا كهرم سلازغونو عب مدلاوات كجبر كم زلوا اير ديفنس سيستمناتهم اب هايست اليرت غيرهم هم زلوا زغزبل حبريتاوت نيرو سلازي they are very disappointed نالبات دونالد ترامب بزي متقعت بزي مكيادو كندي غزي انديخم غيرو افشيلوم زلوا زبحال اموداتا ساعات مبزحتهم تم وتهدراي مرحتناتو اي واص اكاني نابلو خو غبرو سلازدلي اموداتا يمنو ولو يزبال تمناتو مكوننات سلازي هذا كابتن جنرالات انتايل صحيفلو نيرو انتايلو ملخ سجل نيرو اتن اسرائيل كلاخل حلافنته وهيبو زلو كلاخل لاون عقمي بالليل يلو ملسي بنيرو يبحال A U.S. military commander has warned the Pentagon that the Navy no longer has enough destroyers to keep protecting Israel from Iranian ballistic missile strikes. According to a new report by Washington Post, head of the U.S. military's European Command, Alexis Grinkovich, said unless another Aegis-equipped destroyer is assigned to this command, he would have to prioritize the defense of the U.S. mainland over that of Israel's. The European Command coordinates operations in the كم تري ورد لهم حركة توم عبيت مكونات ناي أمريكا نبنتاغون مالتيو أما الاقتصاديون نا بإسرائيل نزجبر متقعتي إن كلاقل زعكل أصغرية باللين زعكل ديسترويرسية باللين سلزي بس لنا عقمي نا أمريكا ترى كلاقل زغل إن أمريكا ربحتها تنبر إسرائيل كلاقل زعكل عقمية باللين نطلقكم سلدو لي زعينتيو ما تير ديفنس بهالزلي سلزي እቶ ኩነታት ኣብ ክሪቲካል ደረጃ ናይቲ ኤር ዲፈንስ በፂሖም ከም ዘለውን ብዙሓት ማዓስከራት ናቶም ንኣብነት ካብቲ العديد ዝበሃል ኣብ ቀጠር ዘሎ ወይ እውን ኣብ ካልእ ኣብ ሃገራት خليج ዘሎ ማዓስከራት ናቶም ኣብ ክፋል ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ኣውፂኦም ኣለዉ ይዝባል ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ድመፆም ግብረ መልሲ ክከላኸልዎ ከም ዘይክእሉ ተረዲቦም ስለ ዘሎ ሓይሎም ኣውፂኦም ከም ዘለዉ ይንገር እዩ እዚ ማለት ድማ ነተን ሃገራት خليج መርድእ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ولو كإيران نزن بوتاتات نزي معسكرات راي تحرمت لا جن عند حرق له خينو دما ورارات تجميرو دما مكل خال زي بلن كونا خازين هاجرات زيادن كبيري
بحفشة ناي بحق زدمم كنتات نجي تفتير زلو إذا كنتات زي حدا نت كنتات بقرب از كاتل تايلو بسلسة من قد كتريو تقول كرأي كاليلو حدا أمريكا برقت ناي صور تجمع قات إموا خلو خليلو بحكي خلاي ندونالد ترامب ناف كوينات نخياتو نمعقات زقبر زلو مخنياتات كخون خلي ناب ديت دلي كوينات أتيو بزح استراتيجيكاو فايدة كم تعلم زي كل مقانس اللي زفلتو زلو إذا حبريتها دوز زلو دونالد ترامب عب حماق وسانا خي كيد ما كابتو كوينات نخوت كقد دويلهم زقبرو زلو كون خلي يميلو اتصال ساي أمانا قداس قنيلو حسوت كون خلي زي ني إيران مزنقع غسيا دمو مزنقع ننجو حمزولو ني إيران مزنقع إيران ولا حنتي بلو من إلا جيجا كالكوليشن استخد قبر مو هاندا بتسعو برتو متقعتني مقبار زقبر فولس فلاج كون خلي سلازي كبز خلو أينايو نجزينا هنقد فقن أتو تقولوتات تستفل عليه ركعت زلوه استراتيجيك بلانينج كون سلازغل بوغن إيران تنقع هاد اليوميو أمريكا جن تي كونتات ناتا كل عينة تريك ساتت كم زلا زكينات زي كل عينة لذي exact العبي زلو تسقب نجزية راينا هنقد فون غلماناتو أمريكا أسوار ودي على زبال سلي خذوا حبريتان يمزلوا زلو حدا زي بعلم زوج وحبريتان نتسأل أين بدنا قارن جيجا سئل نكبون لذي أين يتحكي نجزي خقدف كم زغلي زنقر زلو انتت إيراناويان نقول كنتات دلوات كم زلون مش دونالد ترامب تزراري بكاز لوطي بزح فايدة كله كم زي كل يوم زنقر زلو لذي كوينو تريفو مكيد كان قد إن كان ترايوتي زركابو لوطون كمات زغلي يوم زلو So basically أبي بس إحنا حمزلنا كم يكون كم زلنا إن نرزلنا مالتي نغطي الأبزيا. Brian, so the White House says that a new round of strikes could take place on Iran as early as this weekend and that it would last at least several days. The president is here in New Jersey at his golf club this weekend. Yesterday, he was at Camp David where he held the first ever televised cabinet meeting there, pointing to a renewal of heavy strikes, signaling that there is no off-ramp to this conflict yet. We're in there for 5 months, I know people like to say because we're doing a much bigger job, much more important job. كم تريود اللهم نهجر نب كبد كينات أفانين بعلو جولف غطاءات أبت جولف كورس ناتويز خيد يمي لما بحفشة كبد ولا كبد متقعت حدا زي ده كنا ني نمعلتات قصة زغل كم زخوني زنقر سلزي we'll see الجوون أي كوني استباح لنا قرية ولا دونالد ترامب نتحسيب وزن برد أتواب بليه السلسلة لما نكذب الحبريتا أو تنتلو كابتا كايدا ناتو زلوجن نعود أتواب بيلو كرغبة زغل دبلوماسياوي من قدي بزح فايدة فترة لسلزيكل من البات قال نقر نمشكع ونكون خلي زبليهم دونالد ترامب أبزوها نزك أمن زغل زربو أمينكا بزح كتزاربون كبيري بكز بزح زي بزح متعلل عين تاكتيكسي أمثلة زلو it's quite hard to نتزبلو زلو أمين كقد كيد بفلاي بوغن إيران لما تغلال لا نت دونالد ترامب زبلو زلو كمان قال اشتعر هذا وريم زبلو زلو سمعوه. As I'm sure you recall, when Trump was saying, for example, we demand that Iran respond to us by the day after tomorrow, Iran would make sure that its response would come after the day after tomorrow. Because Iran wanted Trump to recognize, and Witkoff and Kushner and the Secretary of State to recognize that Iran does not work based on their timetables and that Iran will not be intimidated by them. Why? Because Iran knows that this is a part of warfare. If the United States, if Trump, and I mean Trump, if the Trump regime feels that Iran is intimidated, it is going to become more aggressive. And unfortunately, one of مجب نتي أتحسسبانا مرحنتنا إيران ببعال بروفيسور مران دينا نروح بزلنا انتهي زي بزلو هذا كابتي تاكتيك سابزي كوينات زي تبقى يكون تستوعبكم له بتتجاجا مزرعة دونالد ترامب ديدلاين ويكا بعلت كندزي ساعات كندزي كم زخقاتهم على دهر يلو إيران كم قبر له يلو دهر ملقتها محلالفو ما بزحت جزي وي كل جزي إيران نعبنت سوني ساعة شمنت كم زخد قبر له إيران يلو تزاز كسب ساعة شمنت تريج يرى هم زخ قبر يلو مفرار انت غير ويزخونه ديدلاين تهريبو إيران برقص نتنسو زهابو بلان كانسليات كبرو نسوني ندهريلو سولوس وي ربعات سدد حبريتها نقول تهريلو ما يبمشيت ناي مودا تابي لا يفسد سلام تاي زخايلو دونالد ترامب
ኣብ ኩናት ኩሉ ግዜ ፀላኢ ኻፍ ይፈርሃካ ዳ ይፈርሃካን ምዕቃን ኣሎ እጂ እንታይ እዩ ኢራን ዶናልድ ትራምፕ ዘመሓላልፎ ትእዛዛት ኢራን ትኽተሎ እንተላ እሞ ኣብቲ ንሱ ዝበለ ሰዓታት መጠንቀቕታ ናቱ ተቐቢላ መልሲ ትህብ ተላ ፍሪሃቶ ኣላ ማለት እዩ እዚ ሳይኮሎጂካሊ እንተሃሪምናያ ክንብርከኹ ክእሉ እዮም ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፈሉ ክእል ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ግን ፈፂማ ይግድሰናኒ ትብሎ ዘለኻ ዋላ ዘረርብ ንቕበሎ እንተኾና ኣብ ናትና ዝጠዓመና ግዜ ኢና መልሲ ንበካ እምበር ንስኻ ዝሃብካዮ ዴድላይን ንዓና doesn't mean nothing እዚ እጅግ ኮንፊደንስ እዩ ዘርእየካ ኣብ ኩናት ስለ ዘለዉ ናይቲ ሓደ ትእዛዛት ናይቲ ሓደ ትርጉም የብሉን ኣሜሪካ ክትእዘና ይትኽእልኒ እያ ናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ ክንቅበል ሸውሃት የብልና የስ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ካልእ መንገድታት ክርአ እንደሊና ምክንያቱ እቲ ዕንወቱን ስለዘይንደልዮ ግን በቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝላገፁ ዘሎ ጆክስ ጌርና ነቲ ናቱ ትእዛዛትን መምርሕን ክንክተል ድሌት የብልና እቲ መምርሒ ናቱ ግን ብመንገዲ ሳልሳይ ኣካል መፅኡ እቶም ሳልሳይ ኣካል ዝኾኑ ዘሎ ሃገራት ድማ እቶም ሸምገልቲ ፓኪስታን በሎ ቀጠር በሎ ቱርክ በሎ ካልኦት ሃገራት ኩሎም እዚኣቶም ምስ ኢራን ካብ ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎም እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ድማ ንሳቶም እውን ሃሲቦም ስለ ዘሎ ጠጠው ክብለሎም ይደልዩ ኣለዉ እዮም ስለዚ ኩልና እዛ ኩናት ኢራን ከይፈትኹም ኣትኹም ኣለኹም ግን ሕጂ ዕድል ስለ ዘላ ጠጠው ክትብል ዘይተተሓባበሩና እዚ ዓይነት እዮም ዝብሎም እና ኮንቱ ኩናት ጠጠው ክብል ኣይንፀልይ ኢና ግን እቲ ኩናት ዝገብር ዘሎ ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ እንዲኹም ይብሎ እወ ንፈልጦ ኢና ግን እንታይ ክንገብር እስኪ ሌላ ዓቕምና ኮይንና ንኣሜሪካ ጠጠው ከነብሎ ኣይንኽእል ኢና ንስኹም ትሕሹ ጥራዮም ድብሎ ከመይ እያ ዘላ ተሽምግልና ንስኹም ትሕሹ በጃኹም ንስኹም ንስምዑና እትዮም ዝሰምዑና ኣይኮኑን ክሰምዑ ዝኽእሉ ሰብ እውን ኣይኮኑን እጂ ከምዚኣ እናተባህለት እያ ተቕፅል ዘላ ኢራናውያን ግን ንዶናልድ ትራምፕ ብፍፁም ኣብ ልዕሊኦም ናይ ምእዛዝ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ከፍልጥዎ ይደልዩን እዮም የብሉን ካብ ርግፅ የብሉን ስለዚ ብሳልሳይ ኣካል ስለ ዝመፅእ እቲ መልእኽቲ እምበር ብትዊተር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ገለመለ ድምላስ ነገር የብልናን እዮም በሃልትዮም ሰብ ኣገባብ ኣለዎ ናይ ዲፕሎማሲ ብኡ እውን ብኣገባብ ተመፅኡ ጥራይ እዩ Iran's experiences with the United States, and this goes before Trump. This has happened for decades. Whenever the Iranians have shown goodwill to the United States has always, as far as I can recall, interpreted Iran's goodwill as weakness. And so Iran is very cautious in dealing with the United States so that this sort of misinterpretation does not happen. But then there is another aspect to it as well, and that is the Iranian diplomats have to be very careful. They have to be very careful with the text that they write because the United States is a superpower and it has allies in Europe and it has proxies across the region. And so if the United States is able to create a loophole within these texts, then Iran's position will be much more difficult in future. So Iran has to be more careful than the United States when it comes to dealing with these texts. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ this is also very interesting to in order to understand the psychology ናይቲ ኢራናውያን ዘሎ ኩነታት ናቶም ንምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ይብላ ኣሎ ኢራን ኩሉ ግዜ ትዕቢት ስለ ዘለዋ ኣይኮነት እንደ ኣሜሪካ ክትምልስ ዘይትደሊ ወይ እውን ብቕኑዕ ልቢ ክትቀርብ ዘይትደሊ ኣብ ታሪክ ናይ ኢራን ኩሉ ግዜ ኢሉ ብዘይካል ዓለም ኩሉ ግዜ ኣነ ካብ ዝዝክሮ ኢሉ ኢራን ብፅቡቅ መንፈስ ብፅቡቅ ድሌት መደበ ወይ ሓደ ፕላን ሒዛ እንተቐሪባ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኢራን ተዳኺማ ከም ዘላ ገይራ እያ ተንብቦ ኢራን ሽግር ገጢምዎ ከም ዘሎ ዝኾነ ፕላን ክንገብር ደሊና ለምሳኹም ነዚ ነገር እዚ ክንፈትሖ እንድሕር ኢሎሞም ሽግር ገጢሞም ስለ ዘሎ ጥራዮም ዝብሎ ስለዚ ብፅቡቅ መንፈስ ብፅቡቅ ኣበጋግሳ ምስ ኣሜሪካ ሽምግልና ከተካየድ ወይ ከዓ ዝርብ ከተካየድ ፈፂምካ ከምዘይከኣል ተረዲዎም ይሰ ኩሉ እሳቶም ዝገብርዎ ሕድገት ፈሪሆም እዮም ስለዘይክእሉ እዮም ዓቕሚ ስለዘይብሎም ተባሂሉ እዩ ዝትርጎም ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክትገብር እዩ ዘለካ ኢሉ ፈፂምካ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ናይ ዲፕሎማሲስካ ኣብ ጣውላ ክትቀርባ ይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ኣሜሪካ ክትዋግኦ ኣለካ ሓሳብ ሒዙ ምስ ቀረበ ድማ ተቕበሎ ዲኻ ኣይተቕበሎ እንተ ሓሳቡ እናረኣኻ ነዚ ግደፎ ነዚ የደሊ ኢልካ ክትብል ትኽእል እምበር ንስኻ ተቕርቦ ሓሳብ ክቕበል ኣይክእልኒ ዋላ እቲ ዝበለፀ ወርቃዊ ሓሳብ ተሂብካዮ ኣይቅበሎን እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኤክስፒሪየንስ ስለ ዘለና ይብላ ኣሎ ካልእ ድማ እቲ ናይ ኢራን መራሕቲ ድማ ወላ እቲ መልሲ ክቡ ከለዉ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩሎም ኢሉ ኣሜሪካ መዓት መሻርክቲ መዓት ቴክኖሎጂ መዓት ሓይልን ጥበባትን ስለ ዘለዋ ዝህብዎ መልሲ ልዑል ጥንቃቐ እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ካብቲ ዝወሃብ ዘረባ ጠማዚዝካ ጠዊኻ ክፍጠር ዝኽእል ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ኢራን ተጠንቂቓ እያ ነቲ መልሲ ቀስ ኢላ ሃዲኣ ግዜ ወሲዳ ክትምልስ ዘለዋ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር እሶም ዝምልስዎ ዝኾነ ሉፕሆል ጋፕ ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእል ብኡ ገይሮምካ ሓደጋ ክፈጥሩልካ ክእሉ እዮም ስለዚ ኢራን ልዑል ጥንቃቐ ዘለዎ መልሲ ክትብ ስለ ዘለዋ ግዜ እውን የድልያ እዩ ንኩሉ ነገር
بعمق الترديو من أصنع من ملصق بزغلو أمريكا كما يدليومني مغنياتو نحجي حراي زبلو نحجي مبر خلص الواخم زي يكون فلوتيو سلازي إيران جن نحد نجر حراي لا بند حراي لا قرف تعلم كلها أنصار زغو سلازي إيرانويان زيادة تتنكيهم كخد له مغنياتو أنصار أمريكا درادي كونس أنصار عالمون نخك على ستجديدهم سلازلو. These are all very very important things and نحن لما نقوله نتخططلنا نبقى معلنا. أب كم زي درجة خلو أنت قاعد يمي بلا لو دهريو. There is this let's give you this one أنت يلو دهري Donald Trump. Donald Trump has once again called off the planned heavy strikes on Iran, saying he had received requests from Gulf countries as well as Iran itself. Trump announced the conditions to stop the military strikes. In a post on Truth Social, Trump said that the US was locked and loaded for an unprecedented strike against Iran. However, at the request of Iran and regional partners, he cancelled the attack upon reaching a temporary deal. Trump said that deal requires immediate and complete opening of the Strait of Hormuz and a total end to Iran's nuclear threat. He added that Israel was committed. كم زاد رواز لهم أزياء زربازيا حنت كابتن نبزح حسابات وندا قرمت يا دونالد ترامب حندبت علم التي نكوينات ناتو صبيت تخلى أي قبروني نتكوينات شيلو. So this is a big relief. نبي حكي. From President Trump on the Iran war. Let's get straight to it. I'll read it verbatim. The USA is locked and loaded. And نزيا تويت مسرع خنقو كل جزية أبتنا نوتيفيكيشن ناتي كرو خلوه اتماركت سي ملكت زبنا أنا تزينا أنا دونالد ترامب هيكاتلوني غلطيفة أبتنا نوتيفيكيشن ناتي جن ماركت سيجنال هيوم نعمل كريبتو بوزيتيف ده يبون تسأنيو ردوا دونالد ترامب سبونا غير حسيو تزاري بهم زلوا كريبتو غلطيف رياكت نيجاتيف قالوا تاو رياكشن غير تقول له دما then I know something bad is happening كاسي ليش عنتايتي حما figure out كجبر جمر سلازي السيجنال أداقاتي تزبلت أزباكا. So the US is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran at levels of military terror, strength, and power now since World War II. Despite this, we have just been asked by Iran and other Middle Eastern countries to hold off any attacks in that the perimeters of deal has been agreed to. So this would include the immediate, complete, and total opening of the Hormuz Strait and an end to Iran's nuclear threat. Based on this request, I have agreed for the future benefit of the world and likewise the survival of the successful and prosperous in Iran to cancel the attack subject to being able to rapidly make a deal. So انت ايد بلدلو دونالد ترامب عبد ما تقعد كجبر تدالي يابزلو كل جزيه بزنبر كل جزيه تاغاتي مبلالو زي حدش مجلس كاب إيران كاب كالوتن متيو بجاخ يترمنا بجاخ نزي متقعد تطوبلو يلومني انا دما تقبل يلو خن تزبلوني يبلالو تي العمى دما this would include بقلطف ملون تغلالا مخفاتنا وشمت حرمز كقاطم كم زلو and to end Iran's nuclear threat كمون نا إيران نيوكليراوي سقعت تطوكل كم زلو يبزل زلو بحفش عاقن كم زبل زلو to hold off any attacks in that the perimeters of a deal has been agreed. So قال deal تسمع منا لنا يبلالو ممكن نتصور هيكونن. Based on this request I've agreed بتستقبل لي طلب تسمع منا له زي ما نطمنا علمنا كمون اني نهلاوي كم دما معبلتي بلتسكتن إيران أزيا قداس زخوني يبلالو. All right. دحين تجربة كله درجات 900 تحسوت نجيجن نقبل بس كده. The country of Israel joins me in this commitment. Israel win أبز قد عايز مسألة. Get to work everybody and get it done. Thank you for your attention. So لذي كل هاتكم تمنى يحسكم زلهم صريحكم هذا فرار ينايب لالو. It's a good news. It is a good news. بوزي نايزي. هذا I don't know نتوما فقرات خليج زلوا يفلتني. فقرات خليج جن نتيجة ناس كاتلو دك إيش ما حد يرم كلها يكلم. دك إيش ما حد يرم كلها يكلم يعني. كسيس could be هل حتى جنيا معزن تخيز خلزنا بري. نفس وكف حتى جا قبل الإيران حتى جا قبل الهجرات خليج مخانا تتجا قبل يتصفني رمي. So تلاقيهم كم فادي دلوا خابت هجرات خليج نيرو.
إذن ريوز لنا كنتات this is a relief أوف اكتب له كنتاتي تتقام قد أتي نحجيها أوف تبدأ لخمبر جينا ولا حنت استقبري إلا دحر ساعات ولا دحر معال تريق لها كال حسب يزيك ما تسخل so basically إذا كنت دايزي زلاغ مفتوح حساب زي رغبك ترقاقع اللي تدخل نقر يلن and تأمن قوم زولو كنتات دمام ناخبري خيط كم زولو يزن نقر زولو سلازي this is already so زي حدا كابتي تسفى ذهبي ني قلق سبات تسفى ذهبي نيرو and yeah I mean let's hope أتقول داي بزيا كنتات كم زا دونالد ترامب زبلا زولو بعقد زيلو دما قلت تسفاتات كب مالتي. Admiral, just hours ago, the US appeared ready to strike Iran, with Tehran warning it could retaliate against energy infrastructure. Those strikes are now on hold. As someone who commanded US Navy forces in the Gulf, is this a genuine de-escalation or simply a delay? Well, Linda, I think time's going to tell on that, right? This is coming up at the end of what was an incredible week of what I would say was escalation, right? We had escalation by geography, where Iran attacked into Egypt, the U.S. and Saudi Arabia attacked Iranian militia in Iraq. You had the Houthis step into this in the Red Sea. And at the same time, you've had, the culmination of 2 weeks of attacks by the United States on Iranian basically coastal. እጅንታ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣዚዝዎ ዘሎ ግዝያዊ ታክቲክ ድኸውን መሽክዕ ንግዚኡ መህደሚ መስለኺ ገለ ንምድላይ ዶ ኸውን ወይስ ናይ ብሓቂ ካብ ልቡ ሓድሽ ነገር ክፍትን ደልዩ ወይ እውን ሓድሽ ነገር ከምፅእ ደልዩ ዝገብሮ ዘሎ ይኸውን ንዝብል ዘረባ ብዘየገድስ ግዜ እንዲ ክምልሶ ተሓቂ ኮይኑ ተሪፉ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ይብላ ኣሎ ዘጋጥመና ዘሎ ኩነታት እዚ ዘጋጥም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ብፅቡቅ ጥራይ ክረአ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት ጠገለ ብዘይብሉ መንገዲ ከስፋሕፍሕ ንሪኦ ፀኒሕና ቀይ ባሕሪ ብባቤል መንደብ ተኣዝዩ ሕቲ ምስ ስዑድያ ዝገብርዎ ዘሎ ግጥም ወይ እውን ምትፍናን ካልእ እቲ ኣብ ግብፂ ኮላይ በፂሑ ዝነበረ መጥቃዕቲ ብጆርዳን ዝግበር ዝነበረ ብቀጠር ብኩሉ መንገዲ ዝካየድ ዝነበረ እቲ ኩናት ኣመና ሰፊሑ ከም ዝነበረን እቲ እናተላብዐ እናሰፍሐ እንትኸይድ ዝነበረ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ድማ ፈትዩ ፀልዩ ብብዙሕ መንገዲ ከረኻኽበሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ነይሩ ስለዚ እንተወሓደ ነዚ ኩነታት እውን ኮንቴይን ክገብር ነዚ ኩነታት እዚ እውን ርጉእነት ወይ ከዓ ደረት ክገብረሉ ዝኽእል ኩነታት ተፈጢሩ እውን ከም ፅቡቅ ነገር ክቁፀር ይኽእል እዩ እዚ ዝብል ዘሎ ትኽክል እዩ ኣብ ቅድሚ ምዝራብ ኣናኢስካ ክረአ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን እንተወሓደ ሎሚ ገበሮን ሜቢ ሎሚ ከዓ ገለ ነገር ሰሚዑ ከዓ ጠቕላላ ከዓ ጠጠው የብሎ ኸውን እምበር ብዙሓት ኣብ نتمالي حنت كابتي تكوينات زي ترف زقبرو زبلو زلو أنا نقول من قد يكبكم بصحف حدنا ويحصيف نيرو سلامتاي دونالد ترامب قد نكواجا أبزبوت هذا قد دلو زبلو زلو انتاي لوتي حدا أناليست انتاي لوتي نيرو today is the day Trump must save the petrodollar system لذي إذا كوينات زقبرو زلو كينو تيني إيران مسعر يكون نت petrodollar تبع كنتاي سعودية يكون بفلا سعودية هجرات خليجن نتي ندادناتهم بدولار شيطان دولار دما نداد بدولار رايك شيء كم زغل بمقبار نداد دما نداد يتنكف هجر سلازي اللي بعلم كل الهجرات ندادي نخجزا دولار يدليا سلازي تستاندرد النداد دفريا نزل ندادناتنا بدولار ترينا نشوتو سلازي بلا بيترو دولار كويد تدلعيناتنا دولار كم يزخون إذا هجرات خليج جن بتزلون شجر بعلف الدولار بزدلهم باتيرا جزولنا راي كانك يروحن كل زكال كونا اللو نابنت نابنت زبصح ندادي نايزن هجرات خليج من يزقوزو زولو يزبع تشاينا اسياويان هجرات يزقوزو زولو مزحت جابان كوريا قلبل نابنت تشاينا بزح ندادي اتغز انا زدلي ندادي بملو بناي باطيرانات يزخفلو اندهريلا منال البات ترف ገንዘብ ተለኩም ግን ነቲ ተረፍ ንስኻትኩም ካባይ ትገዝኡ ብዙሕ ንብረት ኣለኩም ሃገራት خليج ብዙሕ ንብረትን ካብ ቻይና ዝገዛ ስለዚ እዚ ስኻትኩም ትገዝኡ ንብረትን أنا خاكبهم نداد جزء الدقائق سمو ترف جنزب تلكم تدليهم بوركي بكم من البات تدليهم ما بدولار بكم خلي إن دهري لا إذا نقرأ خليج دم حراين دهري لان بترو دولار زبال طقمية بلو أمريكا ما مستعدات خدود لا بزوج جنزب برينت تجبرز لا تدلين نتاي دولار تقوليلو inflation أبت هاجر hyper inflation كم زغلي زين هاجر سلازي نزي سيستم زين هاجرات خليج دهري إيران عتياتن بدولار نخشة أخذ جدا بدولار كيت شتا بدولار تشتو تخينكم بزي توصوني هم ممكن تقولون تخليع
ስለዚህ ኢራን ብዙሕ ነገር ጌራ ነቲ ፔትሮ ዶላር ክትቀፍሮ ስለ ትኽእል ናይ ግድን እዩ ነቲ ፔትሮ ዶላር ንምድሓን ኣሜሪካ ውግእ ክትገብር እዩ ዝብል ዘሎ the US has just evacuated every single Gulf base ስለዚ ኣብ እቲ ጋልፍ ዘሎ ቤዛት ናታ العديد بلو بحرين زلو كويت زلو برنس سلطان بلو اب سعوديه مالتيو all of them empty Pentagon pulled the last troop overnight مبزعتهم سراويت ناتهم بليتي وسيدوا مالو يبلالو مخنياتو موت ناي سراويت كيغاطمو مالت State Department just blasted emergency warnings the State Department ما متنقطع يقولون زيغاتات every American citizen in the Gulf countries must depart immediately or left behind when the skies close for good يغانو يزلو تطنققوا يلمبر وصف جدمو زبل ايرا هنانه so زبحفش انت مالتيو this is this war is the petrodollar death rattle تزينتي petrodollar نخيموت نعون متحان زغبر زلو قال سمخاني زنغر زلو Trump himself admitted in weeks ago we would have run out of oil reserves in about 4 weeks the strategic petroleum reserve is gone እዚ ነንዳዲ ቲ መኻዚኖታት ደነበረት ገንታት ኩሉ ጥሩሑና ኾነ ይኸይዳሎ ስለዚ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብሓይሊ ክትከፍተሉ ትኽእል ነገር ክግበር ክኸላሎ እዮም ዝብሉ ዘለው I think the analysis is a lot of blah blah ምክንያቱ እንድሕሪ ነዳዲ ሰይፍ ክትገብር ኮንካ ኢራን ቀዳማይ ክትሃርሞ ትኽእል ናይ ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር እዩ ስኻትኩም ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር ክትሃርሙ ኢኹም ኢራን ድማ ነቲ ናይ ሃገራት ክልል ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር ክትሃርም እያ ስለዚ ነዳዲ መሊሱ ከም ዝጠፍእን ንነዊሕ እዋን ስቃይ ናይ ዓለምና ከም ዝመፅን ክግበር ዝኽእል ብዝኾነ እቲ ንኢራን ንኽስዕር ዝግበር ዘሎ ኩነታት ግን ነዊሕ ርሕቀት ዝኸደ ካልኩሌሽንስ ከም ዘለዎ ብኢራን ክስዕሩ ኣሜሪካ ንክቕበሉ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንመለስ ኣብቲ ኣናሊሲስ ኣገይ and anything that could reach into the water. At the same time, even though the MOU has failed, diplomacy has been open. So this comes as a surprise, but only time's going to tell how this holds, because we've heard both sides make statements that in the end get adjusted or aren't seen to follow through on going forward. So we'll see if indeed this statement that we saw come from the White House, as promising as it is, if that's going to hold up the test of time. Yeah, you're right to point out that we have seen this back and forth, calling off strikes and then again striking in the past. True to you. جنتاي ዝብል ዘሎ ማለት እቲ ዝበሃል ዘሎ ብንጹር ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ዝደልይዎ ፕላን ዲ ወይስ ኣቋራጭ ንግዚኡ መዋፅኦ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብርግፅ ኮንካ ክትዛረበሉ ትኽእል የለን ግን ኮይኑ ተሪፉ ድሮቱ ተገይሩ ዘሎ እውን ፅቡቕ ነገር ከም ዝኾነ ገለ ነገር ትንፋስ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ዝያዳ ናይ ትሪታ ባርሶን ሰምዕ President Trump says he agreed to cancel these planned strikes after requests from Iran and other Middle Eastern countries and is framing this as pressure, bringing Iran towards a deal. Is Tehran responding because it wants an agreement or because it wants to avoid military action? ተወጅንታዩ ዶናልድ ትራምፕ ሃገራት ኸሊጅ ከም ዝለመንኦም መብሰንክትናትን ልመና ይገብሩ ከም ዘሎን እቲ ኢራን ድማ ፀቕጢ ካብ ኩሉ ይመፃ ከም ዘሎ ንስ ኣሜሪካውን ፀቕጢ ካብ ብዙሕ ከም ዝመፃ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኢራን ሕጂ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ I think the entire premise of this conversation is frankly wrong. I don't believe that there was an imminent attack. We've gone through this several times in which Trump issues these threats and then he backs off because the other side calls his bluff. As the Admiral correctly pointed out, we've seen that during this past 7 or so days, the Iranians have escalated horizontally despite a lot of beatings that they've taken. Nevertheless, they apparently have the capacity to strike at Egypt now, at U.S. ships over there. Moreover, we've seen these cyber attacks against American water installations in the U.S., which is suspected to be behind, Iran being behind that as well. I don't know if that's true or not, but if it is a further sign that the Iranians are willing to counter-escalate dramatically. And I think the bottom line is Trump does not have an escalatory way out of this conflict. But what he is trying to do is to give the impression that he is in control, that he is in the driving seat. And I think it's been quite clear for quite some time now, he is not. Admiral, I want to go to you. كم تريوا زلهم تايز بلزلو ولا قا دونالد ترامب بعفو بزح نجار يزارم تلو أب جبر خنرية خلنا جن إيران يعني تكوينات كتكفحو تفلالي علامات كتبون كبيدن اسكالاتوري دومينانسون ترد على ساعة إيرانية تجاك نعود كبر تخل دلا زي ما دونالد ترامب زولو ساكت نتكوينات تقاطع صار كم زخانة كمسل أبتني أوتيستا كورسو كفيل زلو كم زخانة كمسل يدفتن زلوجن كم يكون زلو دونالد ترامب بزح أمارات إتاتي يبلو نزوكينات زنخو عصرو أبناتو أجندا نخو قبرو كبرتو عن كزحلون تسفحون كسببون عمي يبلون نخو مزخون
ተኽሎታት የብሉን ናበይ ይኸግፍዖ ስለዚ ኢራን ጥራያ ከተግፍዖ ትኽእል ምክንያቱ ኢራን ዕላማ ናታታ እዩ ኩናት ኣዝዩ ክቡር ነገር ንኣሜሪካን ንዓለምን ከም ዝኸውን እዚ ኩናት እዚ ንኩሉ ዓለም ዋጋ ከም ዝኸፍል ክገብርዎ እዮም ዘልዩ ስለምንታይ ድሕሪ ሕጂ ናብ ኢራን ኩናት ዝበሃል ክሕሰብ ከም ዘይብሉ ኢራን በይና ኣጥፊኻ ዕኒኻ ትኸደሉ መንገዲ የለን ብርግፅ ንኣሜሪካ ዝሃርብ ሚሳይላ ስለ ዘይብሎም ከምኡ ንኣሜሪካ ከኽስርዋ ኣይክእሉን እዮም ትንኩ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስትስ ክድምስሱ ኣለዎ ዝወልደይዱ ንዓረብ ስለ ዝፀልዎ ወይ ገለ ኣይኮነ ኤኒቲንግ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ንኢራን ድማ ንምቁፅፃር ንኢራን ንምድኻም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቦታታት ኣብዚ ከባቢ ከኽስርዎም ክኽእሉሎም ብኡ መንፅር ድማ ንኣሜሪካ ካብዚ ቦታ እዚ ጠቕሊሎም ከም ዝርሕቁን እቲ ማዓስከራት ድማ ካብ ምሕር ምህራም ካብ ንኽፅግኖ ንኽትገጥፎ ይሓይሽ ዝብል መደምደምታ ክበፅሕ መት ኣሜሪካ ምስቲ ዘለዎ ደረጃ ዕዳ ናይ 4 ትሪልዮናት ኢሎ ዕዳናቶም ምስ ከምኡታት ኣብ ግምት እትዮም ተወሳኺ ቢልዮናት ገንዘብ ኣብ ማዓስከራት እሞ ካብ ብቐሊሉ ብድሮናት ናይ 30,000 ናይ 20,000 ክቃፀሉ ንዝኽእሉ ማዓስከራት ቢልዮንስ ደጊሞም ኢንቨስት ካብ ዝገብሩ ይትረፈና ኢሎም ንዑ ገዲፎም ኣብ ካልእ ነገራቶም ክኸዱ ነቲ ከባቢቲ ኢራን ዶሚኔት ንኽትገብሮ ዕድል ንኽህብዋ ዝግበር ዘሎ ገይም እዩ እንተወሓደ ድማ ወላ ዶሚኔት ክትገብሮ ተደይክኢላ እቲ ካብቲ ቦታታት ዝመፃ ዝነበረ ሓደጋ ሪስክ ንዑ ብዓቢ ደረጃ ክተብድሎ ክትክእል ኣለዋ ተዘይላ ኣሜሪካ ካብ ርሑቕ ቦታ መፅያ ክንዱ ዝኣክል ናይ ኢራን ሽግርን ፀበባን ክትፈጠረላ ይትኽእል እያ ብዓብዩ ድማ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንድሕር ተቆፃፂራ ኢራን ኩሉ ግዜ እንታይ ዝቦም ወሽመጥ ሕርሙዝ ናይ ምግጋድ ዓቕሚ ዝቦም ምክንያቱ ኣሜሪካ እገዳ እንተደይተልዕሎ ኮንኪ ኩለን ናብ ዘለዎ ሃገራት ክልጅ በዚ ቦታ እዚ ክሓልፋ ከለዋ ናይቲ ስኻትኩም እገዳ ውሪድኩምልና ዘለኹም ናቱ ቀረፅ ክኸፍሉ እዮም ኣብዚ ካ ይብሉ እዮም ከምኡ ዘይገበረ ድማ በዘይ ተሓልፍና ኢሎም ክዓፅቡ ክእሉ እዮም ትቦ ኩዒታ ክትከይድ ንዝደለየ ድማ ነቲ ትቦ ድሮን ገይሮም በቅ ከብልዎ እዩ ስ ወደይዱ ሚና ኩሉ ኣልተርናቲቭ እዚ ካልእ ወሽመጥ መርፁ ወሽመጥ ሕርሙዝ ገዲፍካ ካልእ መንገዲ ክግበር ይገለ ዝበሃል ዘሎ ግበር good luck then we will show you what we can do تجيرك هذا اللي خنتك كم نقبره بس أنا إحنا نبلا كذا لما قد تدري كذا أفضل لك خيرك بكنا بلا كذا تحت أمريكا تحنا كلا ينفرد إحنا كذا تخون تقول داي so بس ما قد كتريا خلا خاطكنا تات ما مليسو إنها كبدا زخيد خليو أما وده تدمع تكوينات تمزيو نزل حاجات خليج زلو أنت كجات ومخل نزل زربا that this looks like what the strategy could be or part of the strategy as well as the energy infrastructure but second Iran is going to retaliate. How much damage do you think Iran would cause the Gulf if their energy infrastructure was attacked at scale? How bad do you think this could get? If what I'm speculating is accurate, a multi-week campaign, 1 to 2 weeks, energy infrastructure as well as missile launchers at scale, including Israel. How do you think Iran would respond other than targeting Israel? I think in other words, should I leave Dubai? بحفشة تي زحتو زلو عبد دبي سلزلو إيران إسرائيل أمريكا تشاراري قنة critical infrastructure ناتوم ناين دادي يقول ناي power plants ناي كالب بنتوتات انت حريم مم إيران انت عينت قبر ملسك كبي يقولوا خونو كمي خون خل انت عينت أبي كجبرو يقولوا نت قبر ملسك زبل مساوس يقولوا ما عبد دبي سلزغمت كاب حجرك حدم كمي حشان نعيك ماخر النيو بلو اسمع حج Better way of asking you. I don't think that they should leave Dubai. I don't think that's gonna escalate. Iran, you know, when the war, just imagine when the war started, February 28th, it was all about destroying all of Iran and destroying everything inside Iran. But, you know, as time goes by, you see these attacks are getting more rational, more strategic, in my opinion. They're not gonna, you know, you don't have to be worried in Dubai or other countries, but if they attack, it's going to be oil facilities, in my opinion. The reaction on the part of Iran would be they're hitting all these oil facilities and they're trying to do their best to avoid any casualties, civilian casualties, because that's important for their strategy, in my opinion. I have never seen Iran attacking or purposely attacking civilians. And I don't believe that would change anytime soon. Yeah, that's a good opinion. إيران بجكاتي أبت مجمري أنا تكوينات زنبري مرحتهم استقطلوا استجبر كونتات كون زغل كابون الدحار إيران دايما دايلا أب سيفيل زلو بوتا تكويسا سيفيل كتقتل إيراناني كم استراتيجي إيرانوية نتي نتي أمريكا انترست زلو بوتا تاتي بكهرمو جي دعري critical infrastructure ناتهم تحريمو انتاي كهرمو يقولوا ناي oil infrastructure زي كله ناي ندادي بوتاتات نايزن هكرات خليج مولو كهرمو يخلو نعو كهرمو خليهم برقص كن قبل السيفيل حزبن قاتلوا ويو ناي سيفيل بوتاتات هريمهم كعوتولو زقولو استراتيجي على نايلو ما يامنون
ምናልባት ካብቲ ለዋህነትን ገለመለን ገዲፍና ኢራን ዘለዎም ኣጽዋር ድሩት እዩ መወዳእታ ዘይብላ ኣጽዋር ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ነዚ ድሩት ኣጽዋር ዘየድሊ ሰብ ቀቲልካ ኣንጻርካ ሰብ ክትንስእን ኣንጻርካ ወይ ክብል እንደ ክትገብረ ተሸካ ወይስ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብለልካ ዝኽእል ቦታታት ጥራይ ክትሕርሙ ለባም ድሕሪ ኮይንካ ንጸላይ ክትስዕረሉ ኣብ ትኽእል ጥራይ ክትሕርሙ ዘለካ እምበር መሊሱ ንኽዋጋእካ ክሕርነሉ ኣብ ዝኽእል ቦታ ይኮንካ እንትሕርሙ This is very important. ንጸላይ ናይ ነዳዲ ቦትኡ ድዩ ናይ ገለ ቦትኡ ድዩ ነቲ ንዑ ኣብ ውግእ ይኹን ኣብ ቁጠባ ካስዮ ዝኽእል ዝበልካ ኢኻ ክትሕርም ዘለካ ዝርከብ ኣጽዋርካ እንድሕሪ ክኢልካ ኣብቲ ዘዕውተካ ቦታ ጥራይ ክትሕርም ዘለካ ኣሜሪካ ቢንቶታትን ገለን ትሕርም ደላ ንኢራን ኣበይ ሃሪሞም ከም ዘውድቕዎም ስለ ዝጠፍኦም እዩ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ናይ 39 መዓልቲ ኩናት ጠጠው ምባል እንታይ ክብል ጀሚሩ ነይሩ ዕላማታት የብላን ንሃርሞት ወዲና ኢና ንሃርሞ ዕላማ ሲኢና we don't know እንታይ ክንሃርም ከም ዘለና ምክንያቱ ኩሉ ትሕቲ ገበ እዩ ሃሪምካ ትብፅሕ ኣይኮን ስለዚ ዝገበርካ እንተገበርካ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ዓይነት ኣጽዋር እዩ እዚ ዕላማታቱ ፀገም ስለ ዘለዎ ምናልባት ነቲ ቢንቶታት ጌራን ህዝቢ ከነላዓል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብግምቲ ኣሉ እቲ ናይ ኢራን ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህዝቢ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ እዮም ዘለዉ ንክለዓል ኣጀንዳኦም ኣይኮነን ንሳቶም ዘለዎም ኣጽዋር ነቲ ጸላይ ኣብ ዘሕምሞ ቦታ እቲ ኩናት ድማ ፈጺሞ ኣይዋፃእንን ኣብ ክብለሉ ዝኽእል ቦታ ጥራይ ክትሓርሙ ኣለካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ again these are all calculations ኣብቲ ኩነታት ንሪኦም ዘለና ናበይ ገጾም ክኸዱ እዮም እንታይ ሒዞም ክመፁ እዮም እንታይ ክኸውን ውፅኢት ናቱ ኣብ ዘይገድስ ግን ዶናልድ ትራምፕ still he's thinking about ኩናት ወዲ ኩናት ከመይ ገይረ የስፍሖ still ኣብቲ ናይ ወላ ሓንቲ የብላን ኣብ ዝብል delusion ናቱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር The camera's in and was talking to reporters. He made a few comments that are weird and troubling at the same time. First of all, this first one we're going to show you here is that he's saying, really, I don't even know why we're worried about this because everything's already gone in Iran. Well, we're going big. We've already gone big. Look, I mean, what's big? They had 159 ships. That was their entire Navy, 159. Their entire Navy is laying at the bottom of the sea. I'd say that's going big. They had 200 airplanes. They're all gone. Every one of them. They're not one airplane. They had anti-aircraft weaponry, very good, but it didn't work. And it's all gone. Their radar is all gone. Their leaders are all gone. Everything's all gone. But they'll fight onward. እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ በዚ ናቱ ዘረባ ነፈርቲ መራኸቢ ኩናት ናቶም ነፈርቲ ናቶም መራሕቲ ናቶም ኩሉ ነገር ኣጥፍየ ኣይደኖ ማለት እቲ ኩናት ስዒርናየ ኢና እኮ ስዒርናየ ኢና ማለት እንታይ ትርጉም ኣለዎ ይብል ዘሎ ገርም ስዒርካ ዳ እሞ just celebrate and go out ከትካ ስዒረ ኢልካ ተመለስ እቲ ጉዳይ ነዘን ዝብለን ዘሎ ቅድሚ 5 መዓልቲ ድሕሪ ኩናት ዝበለን እዩ I don't you already know ኢራን ከመይ ጌራ ኣጨኒቃትካን ኣፀሊላትካን ከም ዘላ ዝሃረምካዮን ዘቃፀልካዮን ነቲ ዓውደ ኩናት ክንዱ ክቕይሮ ኣይከኣለን ንስኻ ኣፅዋርካ ክትውድእ ክኢልካ ዳ እምበር ነቲ ዓውደ ኩናት ንኢራን ከዳኽሞም ኣይከኣለን ብግምቲ ኣሉ ኸማን ፈሊጦም ካሽጣራኻ ሕጂ ኣብቲ ዘሕመካ ጥራይ ይሃርሙ ከለዉ ስለዚ again ዶናልድ ትራምፕ ጌም ናቱ he just ነዘን ዘረባ እዚአን ቀፃል እንተደጊምካየን ውፅኢት ከምፃልካ ክእላየን ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ it works for him normally ዶናልድ ትራምፕ ስታይል ናቱ ከምኡ እዩ ንሓንቲ ነገር 10 ግዜ እናደጋገምካዮ ትኸይድ then somehow ሰብ ከኣምና ይኽእል እዩ ሰብ ክቕበላ ይኽእል እዩ ዝብል ኣረኣያ ኣለዎ well not at this ኣብዚ ሕጂ ዘለና ግዜ ብዙሕ እሳት ትሰርሕ የላ እንታ ታክቲክ ማለት እዩ but anyway ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኩነታት ትሪእዎ ኣለኹም ናበይ ገፁ ክኸይድ እቲ ጉዳይ we really don't know Donald Trump he's just abzen zarabatat yu shonkolal dibel dallo There's the one option where he could go big that is go for maybe 2 weeks and attack missile sites in Iran once and for all, potentially pushing them to surrender. There's another option though that CBS is reporting that he could go after power infrastructure in Iran. Which way do you think the president should go here? Brian, the first option that you described is essentially more of what we've been doing for the last 5 months. And it's depleted our weapon stockpiles. It hasn't changed the regime's calculus, and it hasn't allowed us to achieve our strategic objectives. The president's inclination, his instinct for the last 5 months has been to strike at these more strategic sites, energy sites. ክልተ ኣማራፂታት ከም ዘለዎ እዩ ዝነገር ዘሎ እቲ ንሕጂ ንክልተ ሰሙን ዝገብሮ ሓደ ናይ ሚሳይል ቦታታት ናይ ድሮን ቦታታት ሪኢኻ ኣበርቲዕካ ብምህራም ክማረኹ ከም ዝኽእሉ ክትገብሮም ኣለካ ከም ኦፕሽን ይሪእዎ ኣለዉ እቲ ካልኣይ ድማ ብካልእ መፅናዕቲ ዝተረጋገፀ ድማ ናይ መምንጨዊ ፀዓት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብምሉእ ሃሪምካ ነቲ ሃገር ኣፀልሚትካ ምናልባት ህዝቢ ተላዒሉ ነቲ ስርዓት ክቅይሮ እንተኽኢሉ እውን ክትገብር ማለት እዩ ይብላ ኣሎ ክልቲኡ
ሕማቕ እዩ እቲ ዝመልስ ዘሎ ድማ ተቐዳመይቲ ትብላ ዘለኻ ናይ ሚሳይል ቦታታት ናቶም ዝሓለፈ 5 ወርሒ ንዑ ኢና ክንገብር ፀኒሕና ክሳብ ሕጂ ድማ ዘብፃናይ ውፅኣት ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ again ኣብቲ ናይ power plants and energy infrastructure እዮም ዝያዳ ከተኩሩ ዝደልዩ ዘለዉ and this is going to be death sentence ነቲ ማእከላዊ ብብራቕ ዝበሃል ነቲ ሃገራት ክልጅ ድማ power plants, logistics, and transportation nodes. And that would fundamentally strike at the heart of the regime. It would erode their sources of strength and power. It would hit the things they value most. And I strongly recommend that the president chooses the latter option to ultimately change the regime or the calculus of the regime. So if you talk about attacking energy... So ናይ ኤነርጂ ቦታታት ክረም ኣለዋ ነንዑየ ዝድግፍ እዩ ዝብል ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ they don't care ነተን ሃገራት ኸልጅ እንታይ ከጋጥመን ይኽእል ነቲ ቦታታት ናይ ኢራን ነቲ ናይ ፀዓት መመንጨዊ ቦታታት መንህረማ ንሱ እንተወዲናዮ ክሰዓረልና ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ it's crazy but again these are the think tanks and experts ዝበሃሉ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብቲ ዞባ እዚ and we are watching very ሓደ ዘሕዝን ኩነታት ሆረር ዝኾነ ፊልም ኢና ንርኢ ዘለና መወዳቱ የፀብቅ ቆጥራ ኢና ክንብል ንኽእል ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ክገትፈልኩም እየ እቲ ዝያዳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ ስለ ዝበዝሕ ኣብ ዝቕፅል መደብና ንዑ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ላይክ ምግባር ኣይተረስዑ ደገፍኩም ኣይተረስዑ እናበልና ንሕጂ ብዙ ክንውዲ ኢና ታንክ ዩ